Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Banyada yang koi kakya jogi Paidbah ki belak bangan hagi jingpang nagi jingringi ke tedam Duma ki Pulit jong ke is khasi hers klapen trekam ya ki Cigarette and Other Tobacco Products Act arajar lai dah ke Daiñ Kuna ki beri ke bedi Duma hagi Jaka Paidbah balik ki Nongdih dukan ki bedi ya Duma hajan ki school bagi college ki Pulit ka containment beat house bat ke lum Daiñ police station ki Daiñ Kuna bongot ki beri ke bedi Duma hagi Jaka Paidbah Komisi Benta ke Jimpin Rekam ya ke National Tobacco Control Program Balawandra dekat Senat Health and Family Welfare hapok ke National Health Mission Meghalaya. Haukurwo balapha shikilat pathai kubor la pentip batang hakilai benai belalet no ki Pulit ke is khasi hers ke la Asia jar sispa nya hupra tili ki shalan bat yo lumpisa khandai khandaya jar arspa prapho na Daiñ Kuna ya ke bedi Duma hagi Jaka Paidbah. Kejimpin terekam jangkatanat Pulit Meghalaya bat ke NTCP Meghalaya ya ke an ke bakhang di Duma hagi Jaka Paidbah kelong berwanra ke saudong saukun bat ke Jaka Paidbah ke belat na kejing di Duma.